Reka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu mukomeje gukurikira amakuru n'ibiganiro byacu muhereye ijyaniro ku migabane y'amakungu ya kure abahereye mu karere k'ibiyaga Binini kanamumere mu makomine agiye atandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turi ku igenekerezo rya 29 Ruhuma 2024 tukaba tugarukanye amakuru atusoba yatojwe n'abamenyeshamakuru bacu bahereye ijyanino cyane cyane mwejeje gufyonda sabone ku batarabikora amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona n'akazu jyanye ufyonde ko amatuje turabana amakuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru mutasanga handi kandi yizewe. Dukomeje kwizera ko kandi amakuru tubagezaho ari amakuru abanyura ndetse abanezeza dore ko aba yatojwe n'abamenyeshamakuru bacu bahereye ijyanino mu makomine agiye atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kandi nk'uko mumaze kumenyera amakuru yacu yibanda muri politique, diplomacy ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga Binini, ndetse tukarebera hamwe amakuru yagiye asohoka mu bitangazamakuru hirya no hino haba mu Rwanda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na hano mu Burundi. Munyemerere twakwihuta cyane tukara ku makuru ari kuvugwa hano mu Burundi. Florian Irangabiye ubumagara ye niyifashe neza nkuko tubikesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Turaza kubabwira ko abasoda b'abarundi bo barataka inzara bahereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko Tshisekedi yongeye guhamiriza ibyamakuru ko M23 ari abanyarwanda bari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko yashimangiye amakuru ko aba baje kwiba amabuye y'agaciro hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere tuyarambure, ibyo nibyo tugiye kwibandaho muri aya makuru. Munyemerere duhere kuri aya makuru akomeye cyane, dore ko polisi iya Gitega iri gushinjwa ibyaha bigiye bitandukanye harimo guhotera abantu ndetse no gufata abagore ku ngufu nk'uko bamwe muri bo babitangaje ikinyamakuru Burundi News TV. Polisi y'Igitega irashinjwa gufata abantu bitandukanye n'amategeko ndetse no kubafunga byankana bakabaka amafaranga nk'uko abaturage bari gukomeza kugenda babitangaza. Baratangaza amakuru akomeye cyane ko polisi mu minsi ishize aribwo yatangiye gufata abantu bagiye batandukanye ikabafunga ngo ibaziza yuko bashobora kuba ari abanyamakuru cyangwa se batanga amakuru mu nkambi zigiye zitandukanye ziri hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ubwo ni mu Barundi bahungiye mu bihugu bigiye bitandukanye mu karere k'ibiyaga Binini, mu Rwanda ndetse n'ahandi muri Uganda, mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi izi mpunzi z'abarundi zaba ziherereye. Iyi polisi ya Gitega rero irashinjwa n'abaturage ibyaha bigiye bitandukanye, dore ko nubwo baba bishinjwa polisi ya Gitega iri kwidoga bikomeye cyane yuko aba baturage n'ubundi basanzwe ngari abanzi b'igihugu ndetse harimo n'amaneko ngo z'u Rwanda ngari bo bakomeje gusebya iki gipolisi cya Gitega. Iki polisi cy'u Burundi n'ubundi cyavuzwe agiye akomeye cyane, dore ko bashinjwe ibyaha bigiye bitandukanye, ariko abangaba bari kubyikuraho babihakana cyane, dore ko umukuru wa polisi utashatse kuvugwa izina yatangaje Burundi News TV ko ubu ngubu ari abanyabyaha bakomeje guharabika igihugu cy'u Burundi ndetse na polisi y'igihugu cyaho aba ari abanzi b'igihugu cy'u Burundi n'ubundi ngari zamaneko zivanze hano mu mpunzi zikomeje kuba zaharabika iki gipolisi, dore ko aba ngo bari gushinja iki gipolisi gukora ibyo byaha ngo bitariho n'ubundi ngo atari abanyagihugu cy'u Burundi, dore ko bashimangiye bavuga ko abanyagihugu cy'u Burundi n'ubundi batasebya polisi yabo nk'ababacungira umutekano w'abanyagihugu. Polisi kandi ikorera hano Igitega kuri Ntare ya Rushatsi yahakanye iby'aya makuru yivuye inyuma, ivuga ko atari byo ndetse ayifunza abantu aba ari abanyabyanditse bagiye bayigirizwa ibyaha bigiye bitandukanye bito bito. Twihute cyane tujye ku yandi makuru ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, dore ko hakomeza gusohoka amakuru menshi agiye atandukanye. Florian Irangabiye uherutswe gukatirwa ibyaha bigiye bitandukanye aheruka gukatirwa imyaka isaga 10 na sentare nahinyuzwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Uyu nguyu yagezwa ibyaha bigiye bitandukanye harimo kugambanira igihugu ndetse no gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwa Gitega. Uyu nguyu Florian Irangabiye amakuru asohoka aravuga ko ubuzima bwe ndetse n'amagara yatifashe neza nk'uko bari gukomeza kugenda babitangaza. Baravuga ko agwaye cyane ndetse na hano muri gereza. Amakuru rero akavuga ko uyu nguyu yanzwe guhabwa ubuvuzi nk'uko bikwiye ndetse no guhabwa uburenganzira nk'imfungwa izo arizo zose zifungiye mu magereza agiye atandukanye. Florian Irangabiye ni amakuru ye mu by'ukuri ahari afatika nk'ayo yitangarije, dore ko uyu nguyu yatemerewe kuganira n'itangazamakuru, ariko abamenyeshamakuru bacu bibanga batugejejeho iby'aya makuru baravuga ko amagara yatifashe neza ndetse ari no mu kaga gakomeye cyane, dore ko umwanya ku mwanya twakumva inkuru mbi cyane yuko uyu yakwitaba Imana, dore ko biri kuvuga ko
yimwe ubuvuzi, imiti ndetse n'ibifungurwa bikwiye kuri uyu Florian Irangabiye. Murabizwi ko yagirijwe ibyaha bigiye bitandukanye ndetse amakuru akaba ari kuvuga ko kandi akomeje kwicishwa inzara ngaha muri gereza afungiyemo, dore ko uyu nguyu yafungiye muri gereza mbi cyane. Muri iyi pirizo bikaba biri kuvuga ko cyane harokoka bakeya ugereranyije n'abagiyemo, dore ko Florian Irangabiye nk'uko amakuru akomeza kugenda abitangaza, mu by'ukuri amakuru ye akaba atifashe neza ndetse tukaba twabuze n'uburyo twamuvugisha nk'uko atemere kuganira n'itangazamakuru nk'uko abashinzwe iyi gereza bagiye babitangariza Burundi News TV. Twihuse cyane twajya ku yandi makuru ari kuvugwa. Impunzi zihereye mu gihugu cya Tanzania zanze gutaha mu gihugu cy'u Burundi, dore ko izi mpunzi ziri kugaragaza impungenge zikomeye cyane ku mutekano waha mu Burundi, ndetse baragaragaza ko igihugu cy'u Burundi ku mutekano ari muke cyane cyane ugereranyije n'impunzi zatahutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Impunzi zatahutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi zatangaje Burundi News TV ko muri make ubuzima bwabo nabo butifashe neza, dore ko bakomeje gufatwa nabi n'inzego z'ibanze, dore ko abangaba badutangarije ko ubu nta serivisi n'imwe basaba mu butegetsi ndetse nta n'icyo bagomba kuvuga ku mitungo yabo basize ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abangaba n'ubundi badutangarije ko babayeho kurutwa n'impunzi ziri hanze y'igihugu, dore ko bigaragara ko ngo nta jambo bafite. Abangaba icyo badusabye ni kimwe, ni ukugeza amakuru aho ariho hose kugira ubutegetsi n'ubundi bwa Gitega bugire icyo bwakora kuri iki kibazo, dore ko nyicubahiro Evariste Ndayishimiye we ashishikariza impunzi gutaha, ariko zamara bikaba bihita bihinduka ibibazo bikomeye cyane kuri izi mpunzi, dore ko izi mpunzi kubona ibifungurwa nk'uko bakomeje kugenda babidutangariza, kubona amazi meza ndetse n'ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose bureba impunzi ubu ntabwo bari kubona. Ubuzima bwabo rero bakaba bari kuvuga ko buri kujya mu kanga, dore ko batangaje ko abana batoya babuze ibifungurwa ndetse n'abakomeje guhura n'uburwayi bugiye butandukanye. Aha bikaba nta miti ndetse nta n'ubuvuzi buri hano kuri izi mpunzi zatahutse cy'u Burundi. Izi mpunzi rero n'ubundi zikaba zikomeje gusaba ubutegetsi bwa Gitega ko bwagira icyo bukora bakabaha ubufasha bukwiriye, haba ibifungurwa, amazi meza ndetse n'ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo ibibatunga bya buri munsi ndetse bagahabwa ubuvuzi nk'abanyagihugu. Munyemerere twose cyane tujye ku makuru akomeye cyane ari kuvuga kuri Keri Nkurunziza. Uyu ni umuhungu wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza wahoze uyoboye iki gihugu cy'u Burundi. Uyu Keri Nkurunziza ari kwagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye, gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro, dore ko nyicubahiro Evariste Ndayishimiye amaze iminsi akeka abajenerali bagiye batandukanye, ariko byamenyekanye ko abajenerali n'ubundi higanjemo abari kumugwanya bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Gitega buyobowe na nyicubahiro Evariste Ndayishimiye. Uyu Keri Nkurunziza ntabwo ari rimwe avuzwe muri kudeta hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse avuzwe no gufatanya n'abajenerali bashaka gutembagaza ubutegetsi. Gusa nyicubahiro Evariste Ndayishimiye ngibyo arabireba akarenzaho ndetse akanga guta muri yombi uyu muhungu wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Uyu Keri Nkurunziza bakanga kumuta muri yombi, ariko amakuru ahari nuko Keri Nkurunziza uba ari mu bwoba bukomeye cyane nyuma yuko yiketse ko bishobora kuba byamenyekanye ko akorana n'umutwe wa Red Tabara biri hafi, dore ko uyu nguyu kumwe na General Prime Niyongabo bafatanyije mu mugambi mubisha bafitiye nyicubahiro Evariste Ndayishimiye gutembagaza ubutegetsi bwa Gitega. Amakuru atugeraho aravuga yuko uyu Keri Nkurunziza mu bitero byabaye mu gihugu cy'u Burundi, uyu Keri Nkurunziza akaba biri kuvuga ko rero ashobora kuba yarabigizemo uruhare rukomeye cyane kumwe na General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo we birakomeye cyane ndetse biranamukomereye, dore ko uyu mugabo atangiye kutitabira inama za nyicubahiro Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe ejo bundi hateranye inama ikomeye cyane y'umukuru w'igihugu, yateranyije abasirikare bagiye bakomeye ndetse n'abapolisi muri iki gihugu barebera hamwe uko umutekano w'igihugu wifashe muri rusange mu gihugu mu makomine agiye atandukanye, ndetse bari gufata n'izindi ngamba kuko banoza umutekano w'abanyagihugu. General Prime Niyongabo ndetse na Keri Nkurunziza nk'uko amakuru agenda atugeraho abitangaza ndetse n'abamenyesha amakuru bacu bibanga amakuru baba batugejeho, nuko aba bombi bahagarariye ibikorwa by'iterabwoba biri gukorana n'uyu mutwe wa Red Tabara. Aba bombi rero bakaba bari kwagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye, ndetse bikaba byaramenyekanye ko impamvu batitabiriye n'iyi nama yari yabaye
yari ihagarariwe n'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye, akaba rero atarigeze abaciryera muri iyi nama nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Abangaba rero bikaba biri gutangazwa ko bari guhigwa bukware na nyecubahiro Evariste Ndayishimiye. Abangaba ariko nubwo bari guhigwa ni mu buryo bw'ibanga ndetse mu buryo bw'ubutasi biteruye cyane, dore ko nyecubahiro Evariste Ndayishimiye yatangaje ko ibintu bye afite uburyo abikora ndetse biba bitarimo akavuyo. Abangaba kandi tukabibutsa yuko bakiri mu nshingano zabo nk'uko bigomba, nta n'umwe birukanye. Amakuru ahari ni uko gusa bari kubakurikirana kugira bamenye neza nimba ibiri ko birabavugwaho ari ukuri se atari ukuri. Gusa umumenyesha amakuru wacu yatugejeho amakuru akomeye cyane avuga ko abangaba bombi n'ubundi baburiwe irengero, nubwo bigaragara ko bari mu kazi. General Prime Niyongabo urongoye igisirikare cy'u Burundi we agaragaza ko ari busy cyane, ari kwita ku bibazo bihangayikishije abasirikari b'u Burundi ndetse n'abasoda, dore ko abasirikari b'u Burundi nabo bugarijwe n'ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. Ni mu gihe kandi ejo bundi hamenyekanye amakuru akomeye cyane, dore ko abasoda bahereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeza kugenda batabaza ubutegetsi bwa Gitega bavuga ko babangamiwe n'imibereho babayeho mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko abangaba bagaragaje imbogamizi bafite ko batemererwa kuvugana n'imiryango yabo basize ngaha mu gihugu cy'u Burundi, dore ko ngo ari ibibazo bikomeye cyane kuba batazi neza uko imiryango yabo byifasha hano mu gihugu cy'u Burundi. Abangaba bagaragaje imbogamizi zigiye zikomeye cyane, harimo kubura ibifungurwa, amazi meza ndetse no kwiganza mu gupfa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye badahabwa ibisubizo. Ibi ngibi babivuze igihe baganiraga na Burundi News TV, kandi babibwiye nyecubahiro Evariste Ndayishimiye, dore ko batumye itangazamakuru ni itangazamakuru ryirukankana amakuru cyane rikayageza aho bashaka ko rigera. Ubu ngubu rero bikaba biri kuvuga ko nyecubahiro Evariste Ndayishimiye yatangaje ko abahumurije cyane abari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi yavuze ko ibibazo byose bari kwibaza ndetse n'ibibazo byose bafite birahabwa ibisubizo umwanya ku mwanya, dore ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akimara kumenya iby'iyi nkuru abasirikare badutangaje n'abasoda bahereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo yagaragaje agahinda gakomeye cyane atewe n'aba basirikare, ndetse yanavuze yuko ikibazo cyabo agiye kugikurikirana kigakemuka vuba na bwangu. Munyemerere twose cyane tujye kuri Antoine Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu yongeye gushimangira ubushuti buri hagati we na nyecubahiro Evariste Ndayishimiye, dore ko abangaba bajyanye ikiganiro kuri telefone gikomeye cyane aho baganiraga bisanzwe. Gusa ntitwamenye amagambo baganiraga, icyo twamenye nuko bavuganye ku murongo wa telefone. Gusa amagambo ariho baganiye twakumbuye ndetse n'imboni zacu zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi hano muri Ntare ya Rushasi, bagaragaje ko abakuru b'ibihugu byombi, haba igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, bagiranye ibiganiro bikomeye cyane, harimo uko umutekano wifashe, ndetse perezida w'u Burundi nyecubahiro Evariste Ndayishimiye agaragariza mugenzi we ko abangamiwe cyane n'umutwe wa Red Tabara ukomeje kugaba ibitero shuma hano mu gihugu cy'u Burundi. Munyemerere twose cyane tujye ku magambo yatangajwe na Ndayishimiye Evariste nyecubahiro uyoboye iki gihugu cy'u Burundi, dore ko uyu nguyu yahise ajya ku rubuga rwe rwa X yandikaho amakuru akomeye cyane, dore ko yatangaje bamwe ndetse yaciye n'ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga. Uyu nguyu yatangaje amakuru akomeye cyane, dore ko yavuze ko atewe agahinda gakomeye cyane ko hari kugenda hamenyekana abajenerali bayoboye igihugu ngo bari gufatanya n'uyu mutwe wa Red Tabara, ndetse yanababajwe kandi ko harimo Keri Nkurunziza, umuhungu wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Uyu nguyu Evariste Ndayishimiye, uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi, yakomeje kugenda agaragaza ubushuti yari afitanye na se na Pierre Nkurunziza, rero akaba yanenze uyu muhungu Keri Nkurunziza ko akomeje kwivanga mu bikorwa bibi bigamije guhungabanya umutekano w'abanyagihugu, kandi yagaye
General Prime Niyongabo kuko ngakomeje gukekwa hano muri ibi bikorwa bibi. Murabizi ko nyicubahiro Evariste Ndayishimiye yavumbuye amakuru akomeye cyane yuko hari umugwi ushaka kumutembagaza ku butegetsi nk'uko nawe yagiye ku karubanda arabitangaza. Nyicubahiro General Evariste Ndayishimiye akaba yaramenye iby'aya makuru rero akaba yaratangaje ko ariko ababitekereza bose ngo bizabapfubana ndetse n'umugambi mubisha bamufitiye wo gutembagaza ubutegetsi bikaba ngo bizaba abana ubusa nk'uko akomeza kugenda abitangaza. Munyemerere twihuse cyane tujye ku makuru akomeye cyane ari kuva mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dore ko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho hakomeje kugenda havugwa amakuru agiye atandukanye. Dore ko Antoine Felix Tshisekedi perezida w'iki gihugu yongeye gushimangira amakuru akomeye cyane kuri uyu mutwe wa M23 avuga ko aba ngari abanyarwanda ndetse baje gushaka indonye nk'uko yagiye abitangaza ku rubuga rwe rwa X. Yongeye gushimangira amakuru akomeye cyane ko uyu ari umutwe wa M23 ndetse atari ng'abakongomani ahubwo ari abanzi b'igihugu bagamije guhungabanya umutekano w'abanyagihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibingibi Antoine Felix Tshisekedi nubwo yabitangaje yanyomojwe n'umutwe wa M23 vuba na bwangu, dore ko ubwo byari bimaze gusakara na Radio Okapi iri kugenda ibitangaza hirya no hino no ku binyamakuru bigiye bitandukanye nka Bwiza.com, France 24, Kivu Morning Post. Ibi byose iyi nkuru byayisakaje hirya no hino ndetse iba kimomo. Umutwe wa M23 ukimara kumenya iby'aya makuru kuri iyi mobilisation iri gukorwa na Antoine Felix Tshisekedi, umutwe wa M23 binyuze mu mvugizi wabo mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka, uyu nguyu yashubije amagambo akomeye cyane nyicubahiro Antoine Felix Tshisekedi, dore ko yavuze ko ibi ngibi mu by'ukuri ari kugenda kwirakw'iza ari ibinyoma bikomeye cyane. Yashimangiye avuga ko ubugizi bwa nabi agenda akorera abakongomani yitwaje ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ibi ngibi bitazamuhira cyane, dore ko Lawrence Kanyuka yakomeje kugenda atangaza amagambo akomeye avuga ko nubwo Antoine Felix Tshisekedi akomeje kubeshya ngo abakongomani ibi ngibi bitazaca intege umutwe wa M23, kandi umutwe wa M23 wongeye gutanga icyizere gikomeye cyane ku baturage ndetse n'abakomeje kwibasirwa n'ihohoterwa rigenda ribakorerwa cyane cyane bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyiricubahiro Lawrence Kanyuka yakomeje kugenda atangaza amagambo akomeye cyane, dore ko ubu yavuze ko umutekano w'abanyagihugu aha babashije kwigarura ndetse no mu birindiro bya M23, yatangaje ko abaturage bameze neza ndetse n'ibikorwa byabo bya buri munsi ngo biri kujya mbere nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Uyu Lawrence Kanyuka yihanangije Antoine Felix Tshisekedi yavuze ko nubwo ari perezida atamwubahutse ndetse atanabikora nk'uko ari we ubikora. Yavuze ko ikinyabupfura gikeya kiranga Antoine Felix Tshisekedi umutwe wa M23 we ugifite ndetse utajyaho ngo utukane nk'uko Antoine Felix Tshisekedi atukana. Gusa icyo yagaragaje nuko umutwe wa M23 witeguye guhangana na Antoine Felix Tshisekedi ndetse vuba na bwangu ngo bakabohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku magambo akomeye cyane avuga ko uwo mutwe wa M23 witeguye kubohora abakongomani baboshywe n'ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Antoine Felix Tshisekedi. Munyemerere twose cyane tujye ku yandi makuru akomeye cyane, dore ko umuvugizi Patrick Muyaya, umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe yahise icyo avuga kuri uyu mutwe wa M23, dore ko uyu Patrick Muyaya yahise atangaza amagambo akomeye cyane kuri uyu mutwe wa M23. Yavuze ko ari abicaye ndetse bari kugamya indonye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko umutwe wa M23 washinjijwe n'uyu Patrick Muyaya, umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru akomeye cyane avuga ko abangango bari kwishakira amabuye y'agaciro ndetse bagamije indonye n'ababari inyuma. Uyu Patrick Muyaya yatangaje ko n'ababari inyuma bitazigera bibahira, ndetse yavuze amakuru akomeye cyane yatangaje bamwe na bamwe. Yavuze ko ubu bukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwashubijwe inyuma ngo n'uyu mutwe wa
M23 abatari bake bamukobye ndetse barasakuza cyane ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ahubwo ubutegetsi bunaniye Antoine Felix Tshisekedi kumwe na guverinoma ye. Benshi bamuteye amagambo bavuga bati ese umutwe witwaje intwaro udafite ubushobozi na bukeye ni gute wasubiza inyuma ubukungu bw'igihugu? Patrick Muya yatewe amagambo muri komenti ku rubuga rwe rwa X, amagambo akomeye cyane dore ko nawe bivuga ko byamuteye isoni zikomeye cyane. Yicuza n'icyo yavugiye aya magambo avuga ko umutwe wa M23 ngariwe ushubije inyuma ubukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemere twihuse cyane tujye ku yandi makuru yerekeranye n'imigwano. Murabizi ko uyu mutwe wa M23 uri guhangana n'ingabo za leta FARDC bikomeye cyane, dore ko izi ngabo za FARDC zikomeje kurunda ibikoresho hano Sake, dore ko amakuru atugeraho ari uko izi ngabo za M23 zabonye amakuru akomeye cyane ko FARDC yakwirakwije ibitwaro hirya no hino muri uyu mujyi wa Sake. Gusa ikosa batakoze ni rimwe, ni uryo kujya mu nkengero z'uyu mujyi, dore ko amakuru atugeraho ari uko ubu M23 ngo yazengurutse uyu mujyi wa Sake nk'uko bakomeza kugenda bamwe mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batuye mu buseruko bwaho bagenda badutangariza iby'aya makuru. Baravuga ko ubu mutwe wa M23 warangije tayari kuzenguruka uyu mujyi wa Sake, ariko ngo ingabo za FARDC n'ubundi zikomeje kuharunda ibitwaro cyane cyane mu mujyi rwagati. Ibi ngibi rero abasenguzi mpuzamahanga bakunda kugenda bagaragaza ko ari imyiteguro ikomeye cyane y'intambara igiye kwaduka hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko abasenguzi n'abakurikiranira hafi iby'imirwano bagaragaza yuko n'ubundi ahazaca haboneka intambara isumba izindi ndetse intambara isumba izabaye hakagwamo, dore ko abasesenguzi mpuzamahanga bagaragaza ko abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imibare igaragaza ko bakomeje kugwa muri iyi mirwano aribo bakomeje kuba benshi. Mwakoze kutwumva, ciao ciao.